Srpski rod, gdje ga god ima, najradije pjeva pjesme o Kosovu. I ja zbog toga želim da vam prenesem najtoplije pozdrave koji su nam najprije došli sa Kosova i Metohije. Dokle smo se mi ovdje borili za slobodu naše vjere i za osnovna ljudska i vjerska prava, najviše se naš narod na Kosovu i Metohiji molio Bogu, naše monaštvo iz manastira Visokih Dečana, Gračanice, Pećke patrijaršije, koji su nam najbliži. Oni također osjećaju kolika je naša žrtva i borba bila ovdje prije svega za vjeru i za čast i za dostojanstvo i za očuvanje pamćenja i pameti. Cijel srpski narod gleda danas u Crnu Goru i divi se i raduje se ovoj našoj pobjedi koja ima ogromni značaj. Slobodno s ponosom možemo reći odakle smo, gdje smo rođeni i gdje živimo i odakle je naše porijeklo, jer je Crna Gora oprala ljagu i prljavštinu sa svoga obraza kroz vašu borbu za slobodu. Rekao smo, vi ste ovaj zakon još ranije obrisali kada ste izašli na litiju, a isto tako ste tada razvlastili ovu vlast već tada, a ovom pobjedom ste to samo potvrdili i neka vam bude srećno i blagosloveno jer ste se borili neka vam bude srećno i blagosloveno i vama i vašim porodicama i Crnoj Gori, jer ste se borili za slobodu vjere, za čast i obraz, za svoje pretke i za svoje potomke i za budućnost Crne Gore. Na nama je sada velika odgovornost da gradimo bolju, srećniju i radosniju i bogatiju Crnu Goru, zemlju našu otadžbinu, da je izgrađujemo da bude opet zemlja u koju se rado dolazi i od koje naša omladina se ne iseljava, nego da i oni koji su se iselili zbog nepravde, da se i oni vrate i da pomognu svojoj otadžbini Crnoj Gori.